na riu ithu turi andu a Kiuru Kagondo tuturite tugereire barabara eno ngari ni ithukite muno maguru na tugakorwo ina nginya igakorwo irehete nginya gukorwo gutari na security tondu ndungiota kura na umikoreka tuohia haha koguo barabara eno gwako ithu ni turona ina impact nene muno ni tondu ni tuona nginya area citu ni igukura manyumba maitu ni mekugia mbeca ona matura maitu no makura tari ithuiri twi Marandi Road mwena uyu turutaga wira wa gukomborithia nyumba no igwa riu nyumba citu ni igwika atia ni ikugia na bei ningi andu aria mathia Karen aingi mageraga bareno kana makoimira bareno makiuma na Karen no ndo wa gwitigira jamu ya kiria riu koguo ni gututeithia as a whole country anyway andu akuma Karen andu akuma ha ni gututeithia muno kwa sehemu ambayo ilikuwa imesalia ambayo nimetaja kwamba Wayakiwe ilipokamilika interchange zote zilisalia zikiwa kwa hali mbaya sana. Kwa kufufua mradi huu serikali imeweza kupata kitita cha pesa shilingi bilioni 20.1 ambazo zitatumiwa kurekebisha madaraja yetu haya yote ambayo yako Wayakiwe kuanzia James Gishuru hadi kule Rironi.